dukomeje n'amanota yacu turi kwiga, amanota ari major. Twahereye ku manota ari major, twabonye inota rya C cyangwa corde ya C, tubona corde ya D, tubona na corde ya E. Uyu munsi tugiye kureba cyangwa nonaha tugiye kureba corde ya F. F ni corde yubakwa n'amanote nayo atatu nkuko bisanzwe. Amanote atatu yubaka corde ya F ni F, hakaza corde ya E, hakaza na corde ya C. Hanyuma nkuko dusanzwe tubigenza, tugiye kureba ni buryo ki bafata F kuri gitari, hanyuma n'impamvu bayifata buryo. Twabonye yuko ayo manote iyo tumajije kuyabona ariyo tugenda dushakisha kwiyimirya uko ari 6, hanyuma tukubaka ya corde yacu. Corde na note biratandukanye, note nyinshi zubaka corde imwe. Hanyuma twagiye ku murya wa mbere. Umurya wa mbere witwa E. E ntago ari note ibarizwa mu manote yubaka corde ya F. Turaza gushakaho nidufata hano ku murya ku kazu ka mbere birahita bihinduka iki? Birahita bihinduka F. Ko hagati ya E na F nta sharp ibamo. Iyi F turayibonye kandi twabonye ko F yubaka ni note yubaka corde ya F. Hanyuma tujye ku murya wa kabiri. Umurya wa kabiri yitwa B. B ntago iba mu manote yubaka corde ya F. Nidufata hakurikiyeho hano birahita bihinduka C. C turayibonye nayo, twabonye ko C ni imwe mu manote yubaka corde ya F. Twabonye F, tubona E, twabonye F, tubona E, tubona na C. Twakomeje tumaje kubona amanote abiri, irya mbere hano ni F, irikurikiyeho ni C. Uru rutoki rubanza ni rwo rufata iyi mirya yombi uko ari ibiri. Turaza kubona ukuntu bayifata. Dukomeje ku murya wa gatatu. Umurya wa gatatu ni umurya witwa G. G ntabwo ibarizwa mu manote yubaka corde ya F. Turaza gushaka iraba G sharp, yitiba E. Bivuga ngo hano tuzakenera gufata E. Urutoki rwa mbere twabonye ko rufata iyi mirya uko ari ibiri kugira ngo tuboneho F na C. Urukurikiyeho rwa kabiri rugafata ku murya wa gatatu mu kazu ka kabiri kugira ngo dufate note ya E. Komeza no murya wa kane. Umurya wa kane witwa D. Iyo tuje hano bita biba D sharp. Twakomeza hano bikaba E. Iyo tuvuye kuri E duhita tujya kuri ku inota rya F. Kandi F twabonye ko ari rimwe mu manote yubaka corde ya F. So twabonye ko urutoki rwa mbere rujya ku mirya ibiri icyarimwe, urutoki rukurikiye rukajya ku murya wa gatatu mu kazu ka kabiri kugira ngo tuze guforma note ya E. Uru rwa gatatu rukahita rujya ku murya wa kane mu kazu ka gatatu kugira ngo wa murya twaga D tuboneho F. Uyu murya ukurikiyeho hejuru witwa E. Uyu murya wa E twabonye ko E ari imwe mu manote abarizwa mu manote akora corde ya F. Bivuga ngo iyo tugiye gucuranga duhera kuri uyu murya tumanuka hasi. Uyu murya wo hejuru witwa E. E ntago ibarizwamo. Ntago iyo dufata inota rya F cyangwa corde ya F dukora kuri uyu murya wo hejuru. Kubera iki? Kubera yuko uyu murya wo hejuru ntago twawufashe kandi ntubarizwa mu manote yubaka corde ya F. So duhera kuri uyu witwa E, tukajya hano twafashe hitwa F, tukajya twafashe kuri G yahindutse E, tukajya no kuri ya mirya yo hasi ibiri twafashe, imwe ikaba C, indi ikaba F. Iri nota riragorana kurifata kuko bisaba experience, kumenya gufata neza iyi mirya uko ari ibiri. Hanyuma ukaba wagerageza kugira gute gucuranga rya nota yawe ryuzuye. Iri ni nota rya F ryuzuye cyangwa corde ya F major. Ngira ngo muri kubibona, waba uri umuntu utangira wabonye ukuntu tubifata, waba uri umuntu usanzwe ucuranga gitari wongeyeho kumenya impamvu ibi bintu bikorwa gutya ni iyihe. Twagiye tubona yuko amakorde yose agira amanote ayubaka. Iki nicyo ndi kugenda ngira ngo tugende twongera ubumenyi mu byo twari dusanzwe tuzi, n'abatangizi tugende dutangira ibintu turi kumva ibyo ari byo. Mu mavideo azaza tuzagenda twiga ni gute noneho nshobora guhinduranya imirya nkava ku murya umwe nkajya ku wundi. Tukiri hano ndagira ngo niba uri umuntu utangira gitari cyangwa se warayicuranze, hari ibintu byigeze bikubaho nifuza kuvugaho mu gihe turi kwigira inota.
muri aka kanya mbonye umwanya kugira ngo mbivugeho. Hari abantu barekeraho gucuranga gitari kubera yuko bahuye n'ikibazo cy'uko wenda intoki zabo zagize gutya zikaba zajemo utu tuntu muri kutubona. Hari ukuntu intoki iyo ucuranga bitewe na gitari ufite intoki zikurya. Mu by'ukuri ibi ntabwo ari impamvu yatuma uvuga ngo ucitse intege ugiye kureka gitari. Abantu benshi bibabaho, abenshi hari igihe bareka gitari burundu kubera yuko bahura n'iki kibazo, ariko uko ugenda umenyera, uko ugenda ucuranga, intoki zawe zigenda zimenyera zigakomera ku buryo ugera hantu ucuranga neza nta kibazo na kimwe ufite. Ikindi, amagitari aratandukanye, hari gitari zigira imirya y'ibyuma, hari na gitari zigira imirya ya plastique. So ushobora kuba wabona gitari cyangwa se wagura gitari yoroshye gutangira wigiraho, hanyuma wenda ukazagenda ugira ubumenyi ukomeza kugenda umenyera gake gahoro gahoro bigenda biza. So ntuzagire ikibazo cy'uko intoki zikurya cyangwa se hajemo iyi mirongo, bigeraho bikamenyera intoki zawe zikabimenyera, ukaba wakomeza gucuranga gitari kandi neza.